Yudhawai tusa kadam-daman nama kaitina na sudevat. Saka tuswa kadam-daman aurita sopuin akai nuat semas. Imazai tua Yeremia a sulatan. Imazai tua sepatapulu kato pitua kayan. Imazai tua itakaran pato pitua karan.耶利米书47章1节到7节，有关非利士的话，在埃及王进攻加萨以前，上主对我提起有关非利士的事。他说：“看哪，河水在北方上涨，成为一股泛滥的洪流，洪水将淹没大地和其中的一切，吞没城和城里的居民。人要大声呼喊呼救，所有的居民要痛哭哀嚎。他们要听见战马萧萧，战车连连，车轮辘辘。父亲的双手酸软无力，照顾不了自己的儿女。毁灭非利士的日子到了，消灭泰尔西顿的救援者的时候到了。我上主要消灭非利士人，灭绝从加斐托岛沿海来的移民。加萨人充满悲伤，亚实基伦人死寂无声。幸免于难的非利士人还要呻吟多久呢？你们喊叫上主的宝剑呢？你要挥动多久才停止呢？收剑入鞘，让他休息吧。但是我叫他挥动砍杀，他怎能停止不动呢？我命令他砍杀亚实基伦人，击杀沿海一带的居民。爱求开诺什么？Satu cu asinan apurua kai imazai tuan sepatakaran，毁灭非利士的日子到了，消灭泰尔西顿的救援者的时候来了。我上主要消灭非利士人，灭绝从加斐托岛沿海来的移民。耶利米书47章4节。Tutswa kadam-daman asini pupatarban，当审判来临时，saka numan cizanga aichua si sebangan nuada kama semas。当审判来临时，家原本是提供安全、为人遮蔽、遮风挡雨、让人安身立命之处。但若遇到恶邻居，可就永无宁日。有一位年轻人经常到教会找牧师诉苦，因为他的邻居不时找他麻烦，三不五时就用重锤敲打相邻的隔壁，或是找警察来他家关切，让他不胜其扰。原因，年轻人喜欢弹乐器，虽然尽量把音量压低，仍被邻居投诉制造噪音，包括如厕抽马桶都被嫌吵。不止如此，连他停在屋前的车子也被邻居毁损。面对这种恶邻居，除了在生活上的小心翼翼之外，还能怎么办呢？以色列也有个让他们头痛的恶邻居非利士。旧约创世纪10章14节就提到非利士的起源。非利士是属于含的子孙，加斐托克里特人的后代。对以色列而言，非利士是个充满罪恶、敌对上帝、恶待邻居的国家。旧约中屡次提到非利士，总伴随着侵略、攻击、逞凶斗狠的描述。例如，在族长时期，以撒所挖的井不断被非利士人塞住、抢夺，
穿越创世纪26章。在士师时代，非利士更时常欺负以色列，是多位士师对战的头号敌人。在亡国前期，大卫所迎战的巨人歌利亚，更是非利士的经典角色，体格魁梧，骁勇善战，嚣张跋扈。不过歌利亚最后却败在大卫的甩石下。我们若把旧约中所提到的关于非利士的故事都拼凑起来，就会有一个更清晰的图像。非利士正如一个喜欢惹事端、爱战事欺人的恶邻居。先知耶利米在论及列国被审判的信息时，指出非利士这个恶邻居将逃不了上帝的审判，而且上帝审判的严厉程度几乎是毫不留情的。在针对非利士的审判信息中，先知以洪水淹没大地的景象，细数他们将遭受击打、摧毁如洪水泛滥带来的灾难，无人能幸免于难。即便高声呼喊救命，也无人出手救援，因为所有人都惨遭灭顶了。先知必以大军压境的画面，勾勒出骇人的战事场景。在战场上前来攻击非利士的军队声势浩大，令非利士人闻风丧胆，无人能够逃脱。而那些与非利士有经济互惠的盟国，如推罗、西顿，也都将遭上帝先灭。上帝审判的行动一旦启动，如刀出鞘，任谁都无法制止。最终，那邪恶的国家将在历史上销声匿迹。人为了满足自己的私欲，不断沉迷于罪中之乐，甚至做出许多伤天害理的事。这不仅得罪人，也得罪上帝，最后必收败坏的果子。非利士人所留下的历史印记，值得我们反思，以免重蹈覆辙。爱求mana sini pada dekat sakanuman就在这塞邦哎呀，当审判来临的时候，satu处阿西尼巴给你们那么单点，非利士人的崛起对我有何启发？如何避免落入相同处境？Sinaya dan cintu soka zaman-zaman auruja gigalui na kinum latina na gamalu kinum ayakana pasamarau ka enuri。亲爱的主，你命令凡跟随你的人要遵守大诫命，就是爱上帝、爱怜舍，借着彼此相爱，善待人，来成为跟随你的记号。求你使我在生活中能活出爱，使人得看见你的荣耀。奉主得胜的名祷告，阿们。Mali tu choka jaman-jaman nama kajina misela-selang semupu kilarai tu mana sini pajaje katenu ta kama cemas latina na kamelang。不要为了满足自己的对求的萨林安的要，sa izwa tin sakamaya tua pasariu的要，saka latina na kamelang ai chua da pasariu的要，daramawa na kasijuan tua da最后必收败坏的果子。Sikatiten na kuatina na semanuka tayaw kinunumetu ikamakuda ikarui matazwa ayatina matazwa kinumnumno kitimatu tina kinum tayaw lakwa aichu maza pasmarabanga tatanutin
ai chua ti huna rupa sarivan arui nakuya tara ijua shika patavungan no ta kama cemas ayaya pasamarau ta nuti sianga apa semara-marau to ichua na matutsua na remerku ta ravaca arui murip ta yau sa aichua rupa sarivan aichua pasari-sari ta yau kasijuan to arui ta shika uripan ta yau saka cici na kwenu katina kipapori ngau aichua ta kenika cawan amina ta kama cemas mana ta kasijuan to ta kisusu ta yau pasusui to mana pada zekatan no ta kama cemas kilaroi apa sun to mana sini pala pada zekatan no ta kama cemas manarui katina tisariu rekatina pakazwa to ini kasini lengan no ta kama cemas jaran sakalatina kipapori ngawa pororo to ta kini ta evan to ta kama cemas ekana dimikiki ta papupitsura tisuna tiakan sakamali parmakanu itu ini kana madongwa aku sinupuan damuna napa zakatanga sakamali latina na suri watu cuaca kini adavan taja pingan